Hai menaza ting choma I zaiklum namai ka pe keu zikreuze mingeu ting kum changna jang kajem dai summai ting chua ke derein sa Aulia Radli. North East State Manipur ge hanai kum class kreuze kana higher secondary examination ge nga di bepui chuna nang photo ge ngauze bam bepui du exam chu bro ge chu kammi be mina hangke jai student le sinam roge exam chu kammi bro gana makte kang keve mina hangket ko le zakat dle bzi chigane mle na hangge thoben liu khaleng ta jai pa ja ryanglong klo thame ge na le jai chu lungkebe date of birth ja hazi disat kana keuting kom changna je sruk jai pa ga di bmai ja ji krezi ket kram ke ting kom changna jang kai je madai mai ge le zakat dle jai pakring bang ga ga di bitak ja bugu class krezi khna gu results per hangge ko ja Imphal ke Liangmai Baptist Youth Society mena mi pinan suije kanta be football tournament let kai be bige participate luze pakang manui pekime Imphal gena kangla tongbi helet wang ka kadai bigena ma patau sia badauze gari gena accident te bigena chai dilei zakat dilei zai paja anui naga Liangmai impui dilei Zana North East State Assam banai West Bengal State gedu Indiaram ge asa ibe babam ket ko delay Assam ro Assam banai West Bengal gene pet beze Indiaram gurun magza gedei babam ga cham gedu zero tuibe Assam ro ramele kagana the Tea Association of India menasaze tingri kan cham zigene Assam banai West Bengal gene Assam ro pedra beze 50% nating ti sona chamza singulei zakachuli zai Assam ro lamge pizin Katingeme Tea Board of India Manapanigu statement ge saza lumje tingri mabzigina Assam ro kan sinbe njikum sona hnai kum tingkum changna jang kai jemadai kjing keuria ka changbege Assam ge 40% sindi leja che zai West Bengal ge 23% sindi leja ka chedlei Zane North East State Nagaland Dimapur Burma kemge gari poine bait pigo kana haki compound lungge te gu kai bebe ka haga me mina hang na za Nagaland police mene zanai ka pe ke zikruze madai dam mai ge nimdle iza ka chule zaina CCTV camera ge na ngobige mina hang na gari poine bait ka haga me za Nagaland Burma kem police check post mbi ate kai di bengaudle iza ka chule suppose zigena hnare ramnai Nagaland police mene rolu za ka pe beta te dle zai chige Nagaland police mene hnare ramne kape betat begene Rainbow Colony banai Sumisa Colony kagene nimdle ipo changge is police station ge pe gaidle zakat dle zai chige gari pone bait ka hagame mina hang na za na mailut gurin magze ting tegedo babam cham ge ka ga bata te ko le zakat le Zane North East State Manipur ge Manipur Police Spy Constable Mina Hangket Irang ngeu ki ge tatibe mamai ge hakate rahangge tatize takai be bam chita di be pegu ka chai pumje njunai dam mai ge ngau dole ze police mene salei zai chige chai di be pe Manipur Police Constable je hakate rahangge tatibe mamai ge kaupum lumanglung klo tai Manipur none district ge tatile ze ka chele za irang ngeu ki ze pokting ge hadui lo pran chika sangbang ngeu ki le pose zigene pachu hadui ne te tadra hangge no maile ze salei zai piki ge tingmui di ze wangai madi ge piki bo ngara hangep suite mze ka halak delay zai chipo chai mai ge kepe beta te bigene pa ka te betai singene dui perege mpong lia za ting chuan chat kre hi gene bugu ka chai pum ngau dole ze sali Zane North East State Nagaland Eastern Nagaland ge pe bo dilang me Eastern Naga People's Organization NPO menen znai ka pe ge zikreuze medai damai ge tourist lodge Dimapur gina herobam le za chele chuna Nagaland ge ULB go election wang rablam gina zai chige NPO go president pe ti sapikyu sangtamne pechu interview luze press conference bam hige saje chuna wang rabe Nagaland ge ULB election ge du kazau ma gulei zakat dele Indiaram ga government mena Eastern Nagaland ge bam hange pe ra hange het kai be frontier Nagaland territory FNT NPO medage pe changai makta ne zai chipo hro ge za about set hazad set gu NPO mekange bam wangai le zakat dele za NPO mena saja Indiaram ga government ne pnui hange pe ra hange kamkyu ze het kai be frontier Nagaland territory
FNT ze Eastern Nagaland ge bam me hange pepen makta ne Nagaland ge Central gudu state gudu za election ka cham be zane government lam ge ne program bam ra ka cham be let kai ze bam lus du ka zau ma gulei za ka chuli zane North State Nagaland Eastern Nagaland ge bam ne Pnuya Nagaland ge ne state cham chei ze Pungchamdra hange Frontier Nagaland territory ze kize demand te dlei poligum ze Indiaramgu center ge psui te mena pera hange het kai ze kam kyu gai le les du paypad malay kagane chuna te ze bambel Lok Sabha election ze Eastern Nagaland ge bamne boycott te nibzi gene hazet ka cham mena du pnui lungmak dlei pnui na kan cham ze te chu ze pnui hange pera hange het kai be zane kam kyu gai be te puira hange te mak ze Zane North State Manipur peripherals area gene Central Forces sipai meze lutondra hange teblam ge Technopol ge bamme za Imphal East ge bamme state go government meze peripherals area gene Central Forces sipai meze luto magra hange rangle iza kachuli Zane kilomra me kokta ge bamme More ge bamme Technopol district ge bamme zane Poko Imphal East ge bamre mene state government banai security advisor meze peripheral areas gene BSF manai spike cham Central Forces meze luto magra hange rangje protest teule zaka chedle Manipur ge dise ibe wangdai je tingti gumje lungtimi chai je lungdai makta nige Zai Uttar Pradesh Varanasi ge hai menama soge tetped liabe road show telu bchangge Indiaramgo Prime Minister Narendra Modi ne Lok Sabha election ge Uttar Pradesh Varanasi Lok Sabha seat ge ne tara hangen znai kapei ke zikreuze ka chum dam mai ge bugu nomination file te dele zakachuli Zai Lok Sabha election ge Uttar Pradesh Varanasi ge Indiaramgo Prime Minister Narendra Modi jan tahle drabza Congress go candidate pe Ajay Rai ne opposition India alliance lam ge ne ntagule zai chuna India ram ge nalang be pasna be face Lok Sabha election bam rabbe hange candidate mrame penigo nomination file te bedun znai peke zikreuze ka chum dam mai ge loi gai dindele za India ram ya nai kum tingkum chana jang kai jem dai gdi be Lok Sabha election bam ze percent prin face te ke ze planes na bam le railang be face Lok Sabha election ze kram ke zikreuze skui mai ge bam dele zai nalang be face pasna be Lok Sabha election ze ncheu ziket ge bamgu zai vote sei dai ra bze ncheu zi madai mai ge sei dai gule zai pasna be face Lok Sabha election bam rabze Lok Sabha seat ringyeuze sna state bana union territories sna gale zai cheporo ge seat kreuze ka chumja Uttar Pradesh banai Punjab ge na zana Bihar ge disat Himachal Pradesh state ge madai Jharkhand ge kachum za union territory Chandigarh ge kedle zakachule zahnai kumna langbe pasna be face Lok Sabha election bam rahange nomination file tebdun znai ge loigai da za intara hange nomination file te lube lu dai rahang nalangbe hazize anui soge bambe wangrabe ri mai ge le zakachudle ai gena na mai ka peke zikreuze mingeu ting kum chang na jang kai je madai summai ting chua ke dere in sa po bazar loi gai dele pi gai zain king gai ni mlei ne je to dele